салом бинандаҳои азизи радиои Озодӣ. Тозатарин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи навиди бомдодӣ тақдими шумо мекунем. Имрӯз 22 декабр аст ва сархати хабарҳо. ваъдаи таъмини пурраи барқ дар соли 2030. Полша як тоҷикро аз қаламраваш ихроҷ кардааст ва шеваи нави додани патент ба муҳоҷирон. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон зимни ироаи паём ба парлумони ҷумҳурӣ гуфт, иқтидори энергетикии кишвар то соли 2030 қариб 2 баробар зиёд хоҳад шуд. ӯ изҳори боварӣ кард, ки бо амалисозии лоиҳаҳои бузурги сохтмону барқароркунӣ ва навсозии зерсохтори электроэнергетикӣ иқтидори нерӯгоҳҳои барқии кишвар то 10,000 мегаватт зиёд мешавад. ӯ гуфт, дар 10 соли гузашта системаи ягонаи энержӣ ба миён оварда шуд ва 59 миллиард сомонӣ сармояи мустақим ба ин соҳа ҷалб гашт. суҳбати раиси ҷумҳур аз рушди соҳаи энержӣ дар ҳолест, ки ин шабу рӯз дар бархи минтақаҳои кишвар қатъи нерӯи барқ идома дорад. мақомот ҳамвора маҳдудият дар барқрасониро ба корҳои профилактикӣ рафт медиҳанд. бинандаҳои азиз, қаблан шумо дар бораи бо маҳдудият гирифтани барқ ба мо хабар медодед. лутфан ба мо нависед, ки оё ин мушкил дар минтақаи шумо ҳалли худро ёфт ё ин ки не. давоми як моҳ мешавад, ки мардум дар бештарин ноҳияҳои вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон ба интернет дастрасӣ надоранд. сокинони ин вилоят аз он шикоят мекунанд, ки қатъ шудани интернет шароити зиндагии онҳоро боз ҳам вазнинтар кардааст. мақомот аз шарҳ додани вазъият худдорӣ мекунанд. дастрасӣ ба интернет пас аз эътирозҳои 25-28 ноябр дар пайи кушта шудани Гулбидин Зиёбеков, сокини ноҳияи Рожқалъа, дар ҷараёни амалиёти ниҳодҳои қудратӣ қатъ шуд. бо гузашти як моҳ аз ин қазия интернет ҳанӯз ҳам масдуд аст, ки мустақиман ба иқтисоди мардум ва дар кулли минтақа таъсир гузоштааст. барқарор кардани дастрасӣ ба интернет бахше аз созишномаи ҳукумат бо эътирозгарон буд, ки 25 ноябр дар майдони марказии шаҳри Хорух ҷамъ шуданд. мӯътаризон талабгори пайдо ва муҷозоти умилони қатли Гулбидин шуданд. пас аз он ки мақомоти маҳаллӣ ваъдаи иҷро кардани тақозои мӯътаризонро дод, онҳо дар поёни рӯзи 28 ноябр майдонро тарк карданд. мақомот ваъда доданд, ки дар сурати поён додан ба эътироз онҳо дастрасӣ ба интернетро барқарор ва омилони қатли Гулбидинро муҷозот карда аз таъқиби майдоннишинон худдорӣ мекунанд. аммо ба қавли намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, ба ҷуз аз тафтишоти қатли Гулбидин дигар ҳеҷ яке аз талаботҳои онҳо иҷро нашудаанд. як шаҳрванди Тоҷикистон ба далели пуштибониаш аз созмони террористии Давлати Исломӣ ё Доиш аз ҷумҳурии Лаҳистон ё Полша ихроҷ карда шуд. ин шаҳрванд, ки аз ӯ Одилхон С ном бурда мешавад, моҳи апрел ғайриқонунӣ тавассути Беларус вориди Полша шуда буд ва аз ҷониби агентии амнияти дохилии Полша аз ин кишвар берун карда шуд. бино ба иттилои радиои Полша, Станислав Жарин, сухангӯи вазири ҳамоҳангсозии фаъолияти ниҳодҳои амниятии Полша, рӯзи 20 декабр дар як нишасти хабарӣ гуфтааст, мақомоти амниятии паноҳҷӯи тоҷикро ҳамчун тунрави мазҳабӣ муқаррар карданд ва ба хулосае омаданд, ки ҳузури ӯ дар кишвар ба амнияти Полша таҳдид мекунад. дар афғонистон, ки баъди омадани толибон ба қудрат аҳволи иқтисодии кишвар бадтар гашт, мардуми зиёд ва бахусус занони танҳо муҳтоҷи як бурда нон шуданд. баръакси муассисаҳои давлатӣ, ҳоло дар бозорҳои Афғонистон занонро бештар мебинед, ки на барои кор, балки барои фурӯхтани чизу чораи хонаашон омадаанд, то луқмаи ноне барои фарзандонашон дошта бошанд. тоҳири сафар гузориш медиҳад. اینجا بازار مزار شریف است، شهری در نزدیکی مرز با تاجیکستان. تعداد زنان در اینجا بعد از آمدن طالبان به قدرت و تباه گشتن احوال اقتصادی افغانستان زیادتر شد. بعضی‌ها نه جای کار دارند نه منبع درآمد. از این رو آنچه را که در خانه دارند می‌فروشند. چیزای خانه را فروختم خلاص کردم، یعنی میکنه و نه آورده نمیشه فروخته نمیشه آماده شد. شکر 8 اولاد دارم. 8 کرایه است، 8 اولاد دارم. یعنی روزگار شاور ندارم، یک بیوه‌زن هستم. طالبان اکثر زنان افغان را از حق تحصیل و کار محروم کردند و اکثریت در داخل خانه و پشتی در ماندند. بیشتر از دیگران هم طعم تلخ احوال بد اقتصادی افغانستان را میچشند.
وضعیت زنان خیلی تاسف‌بار است. مایوسی به اوجش خود رسیده و زنان کدام امیدی ندارن، کدام باوری ندارن تا دوباره به مبارزه ساچانو دوباره حرکت کنند. با آن که حرکت‌های خودجوش زنان ادامه داره، مگر متاسفانه هنوز دستاورد نداشتند. منظور فریبا اکبریار تظاهرات زنان افغان است که در شهرهای گوناگون افغانستان به کوچه ها می‌ریزند و از طالبان می‌خواهند حق کار و تحصیل به آنها را برگردانند. اینجا بازاری رابعه بلخی در مزار شریف و بازاری مخصوص برای زنان است. پاندمی کرونا ویروس کارش را سست کرده بود، اما با آمدن طالبان به قدرت بازار یک بار خالی شد. پیش از کرونا خیلی بازار ما خوب بود، مردم رفت آمدش هم خوب بود، دکاندارا هم می آمدن به یک علاقه‌مندی دکانداریشان آغاز میکردن. بعد از او باز کم رنگ شده رفت، بعد از که دولت آمد بیخی کم رنگ تر شد. سازمان ملل میگوید افغانستان در روبروی یک فلاکت بشری قرار دارد و با سردتر شدن زمستان احوال مردم به خصوص زنان بدتر خواهد شد. در صورت که اگر مرد و زن دو نفر نفقه فامیل به دوش میره، پس 50-50 هست. مردا زنا زیاد احساس مسئولیت نمیکنن، یعنی یک کمی سبکتر و راحت تر هستن. در صورتی که اگر این مسئولیت 100% روی شانه زنا میفته، دیگه وضعیت خیلی رقتبار است که یک مادر چه قسم سعی کنه که اولاداش روبروش از گرسنگی جان نده. اما در اینجا در بازار مزار شریف زنان مثل امینه شفیع ناامید و نگران است و تمام امیدش را از آینده خود در افغانستان از دست داده است. امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که اینجا چی جور شود. فقط امی در حال یک لقمه نان هستیم که امی زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص. بعد یک هفته پس یعنی 29 دکبر مهاجران مهنتی در روسیه پتنت برای کار در شکل کارت با چیپ میگیرند. آن از صورت الکترونی روی و ایزی انگشتان صاحب مهاجر عبارت است. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به فرمان وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف اطلاع داده است. موافق فرمان کارت 8.5 یا 3.5 سانتی متر اندازه داشته، در طرف پیش آن صورت، سلسله و رقم پتنت، نام نسب و نام خانواده مالک آن جایگیر کرده می شوند. غیر از این در آن سنه تولد، شهرونده، سلسله و رقم حجت تصدیق کننده شخصیت، اختصاص و رقم مشخصی اندازه‌سپارنده ذکر می شود. در طرف دیگر نام سوبیکت روسیه که صاحب کارت در آنجا کار می کند، معلوماتی از جانب کی و کی داده شدن پتنت جایگیر می شود. در قسمت پایانی طرف قفا رقم ورقه پتنت از 9 رمز، QR کد با نام نسب و نام خانواده، سنه و جای تولد شهرونده، اینچنین سلسله، رقم و سنه به آخر رسیدن مهلت عملی حجت تصدیق کننده شخصیت، سلسله و رقم پتنتی داده شده درج کرده می شود. سازمان جهانی تندرستی به بازبینی تجلیل از جشن‌های سال نو دعوت کرد تا اینکه به این ترتیب از پهن‌شوی نوی اومیکرونی کرونا ویروس پیشگیری شود. بکارسازی جشن بهتر است نظر به اینکه حیات را از دست دهیم، گفت تدروس گبریوس رئیس سازمان در یک نشست خبری در ژنو. وی همچنین علاوه کرد که نوی کرونا ویروس نسبت به نوهای پیشین با سرعت‌تر پهن می شود و به افراد واکسینه گرفته نیز سرایت می کند. نوی اومیکرون کرونا ویروس آخر ماه نوامبر در آفریقای جنوبی آشکار شد. چندی از کشورها به دلیل پهن‌شوی این نوی کرونا ویروس دوباره درهای خود را بستند و محدودیت جاری کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرامان بخازاده همراه می بینیم. شب 21 به 22 دکبر در تاجیکستان و جهان فارسی زبان چون شب یلدا جشن گرفته می شود، چون این طولانی ترین شب سال می باشد. شبی که در گذشته از مهمترین جشن های مردم آریایی نژاد به حساب می رفت و در قطار سده، مهرگان، نوروز و چهارشنبه سوری جشن گرفته می شد. تاریخ شناسان می گویند جشن شب یلدا را امروز بیشتر کشاورزان تاجیک تجلیل می کنند. 22 دکبر سال 2016 در کودکس جنایی تاجیکستان اولین بار جزای نو جاری شد که برای سفید کردن تروریسم نام گرفت. از 5 تا 10 سال زندان به آنها تهدید می‌کند که به قول مقامات از راه شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها عمل‌های افراط‌گرایانه و تروریستی دیگران را دستگیری می‌کنند. این بند قانون از آن جهت مورد انتقاد گردید که دست مقامات برای جزا دادن نفرانی که نظر خود را درباره درستی یا نادرستی حکم دیگر محکوم شده ها از روی این ماده نشر میکنند دراز شد.
22 декабри соли 2019 чоршанбе Аловатов овозхони ҷавони тоҷик дар мавсими аввали озмуни минтақавии Central Asia's Got Talent пирӯз шуд ва $26,000 ҷоизаи асосии озмунро соҳиб шуд. пирӯзии ӯ дар пайи овоздиҳии сокинони минтақаи Осиёи марказӣ ба даст омад. бонки миллӣ қурби асъорро барои имрӯз чунин таъин кардааст. $100 1130 сомон ва 1000 рубли русӣ 152 сомону 30 дирам аст. бинандагони азиз, ин буд барномаи навиди бомдодӣ. то барномаи баъдӣ худо нигаҳбонатон.